Pemirsa sampun pewangunan pura Sira Arya Gajah Para lan Betara Sira Arya Getas Banjar Pakel Desa Sangkan Gunung Kepuputang. Radis kemargian upacara mesapu-sapu, melaspas, nubung pedagingan lan ngenteg linggih. Puncak karya kemargian nemoning Raina Purnama Kapat, Rite Umanis Uku Menail Rahina Dibi. Menggala prawarta kekarya, Ketut Puspayasa Mausang, pewangunan pura Sira Arya Gajah Para lan Betara Sira Arya Getas Banjar Pakel di Sangkan Gunung, sani kampon oleh ulung dasa kakak puniki, kelaksanaan yang maundagan selami 5 warsa. Pewangunan inucap, luire bali bengong, bali kulkul, kori, penyengker, bali piasan, gedong, miwa pelinggih sani tiosan. Pemergin pewangunan pura Sira Arya Gajah Para lan Betara Sira Arya Getas Banjar Pakel di Sangkan Gunung, ngelasang prabio miliar rupiah, sani sumber saking urunan pengempon miwa wantuan saking donatur, saking angga song sewang kelompok wiadin pemerintah. Puncak karya pura Sira Arya Gajah Para lan Betara Sira Arya Getas Banjar Pakel Desa Sangkan Gunung kepuput oleh kali diri suninggi inggih punika ide pedanda gede ketut oko jelantik Dwi Payana saking Gria Wanasari Sidemen miwa ide pedanda ketut kekeran bajing saking Gria Bajing Klungkung. Pemargian puncak karya puniki kedulurin untuk ngemargiang pecaruan mencek kelut untuk penyucian lelimo arah buana inggih punika kangin kelot kau kaja miwa ring madi utawi tengah. Penyucian inucap mauntang atau disumia sejeroning buta mangda presiden kaitan karawian majeng kauripan. Caru mencek kelut puniki nganggen serana wawalungan merupa asu belang bungkem, bawi, kambing, bebek, ayam, miwat sani tiosan. Raris kelanturang untuk ngemargiang mendem pedagingan, sani mauntang untuk ngurip samian wangunan utawi pelinggi suci, sani mengenaring pura. Sesampun punika pengempon pura Sira Arya Gajah Para dan Betara Sira Arya Getas Banjar Pakel di Sangkan Gunung, ngemargiang upacara ngelinggihang ide Betara Sami ring song-song pelinggi ide. Pinaga puncak karya ring pura Sira Arya Gajah Para dan Betara Sira Arya Getas Banjar Pakel di Sangkan Gunung, kemargian pengobaktian sinarengan miwa upacara mapedanan. Melarapan pemargin karya sekali puniki, Ketut Puspayasa mempengarse majeng krama pengempon miwa pesemetonan Sira Arya Gajah Para Banjar Pakel Desa Sangkan Gunung, mangda presiden nincapang rasa segilek seguluk, selung-lung samayan take untuk paiketan menyama beraya, taler sideng ngemanggiang kerajangan majeng samian angga, pemekas pesemetonan taler kerayuan untuk Kabupaten Karangasem miwa Pulau Bali. Ring Raina Purnama Kapat pastike sampun titiang margiang sane muaste puniki pecaruan amance klud. Nah punika gemanti sane margiang titiang sakewanten napi mawinan titiang margiang sapuniki riantukan wewangunan sane wenten ring Karang Suci puniki sami kebecikang sane kaping pertama plige-plige hidup betara sane wenten ring sisi kaler. Nika akene 8 unit. Sisi kangin wenten miru tumpang 3, wenten pejenengan, wenten sabtu petaleng rurah. Nah taler wenten pelige balik beli utawi pesamuan ageng niki. Nah punika gemanti sane kebecikang sepisanan puniki penyengker sami ring jerwan punika hampun kebecikang. Mangde pemargin yang titiang puniki sida sidaning don tur labde karya. Pastike sampun titiang medue semton mangde seguluk sebayan take sarang-sarang gotong royong ditarkala titiang ngambil karya sekali puniki. Sesampun ngemargiang puncak karya ring pura Sira Arya Gajah Para lan Betara Sira Arya Getas Banjar Pakel Desa Sangkan Gunung, raris kelaksanaan nganyarin ring Raina Somo Paing menail miwa ring Raina Anggarepon menail. Kelanturang upacara nyenuk ngebat daun lan ngelemekin ring Raina Budawagi menail. Majar-ajar ke Pura Lempuyang, ulun dan nubatur miwa Pura Agung Besake, nemoning Raina Urspati Kliwon menail miwa Sukru Manis menail. Ide Betara Sesunan Pura Sira Arya Gajah Para lan Betara Sira Arya Getas Banjar Pakel Desa Sangkan Gunung, kacang katurang penyineban, ring Raina Raditipon uku perang bakat. Joko Andika miwa Saputra Bali.